lagi. Halo guys. Sama lagi bersama saya. Tolong deh. Kasih adik ya. Apa lagi? 15. Oh, kung abot ka. Mga mukma lagi. Wade. Mungkin na yung kisubot to eh. Lupa na kabuli mo. Bubrang na gano'n. Ano na bubrang baka pinay? Abot ka? Halo guys. Kami keluarga besar berkunjung di museum untuk refleksi, tapi nyata. Suka mana ba? Mungkin na buhay ka tayo. Badaula kay. Oh, badaula kay. Eka. Desa tuh gitu. Ya dah pergi radio buka indah loh. Dia mulai kan. Iya betul. Wah. Bagus. Diyan tadi di Facebook tadi dia. Bisa ya. Bisa macam badalan. Anda curi. Anda. Nggak pernah masuk dapat. Lagu nu ke dah.